abantu go baburaho binjirira abantu baba benshi bagota yanzu barayizunguruka yose siko patri nuko arangize Yesu ari muri huduma langa kesima massimisation de visite contre dévisation de la forme ari mu maitaje irindana arangize haza abantu bane bazanye kiremo baburaho banyura siko revera maka twarasenganye we wabaye revera ndacara umushemase Disi hatua kwa hatua Bwana sifiwe ngwarangize ariko bana ali tingiza mambo ya viziti ariko ayo meme haleluya Bwana sifiwe amen himina abashoboye bahagarare twasumuriro umwana mugufi Bwana sifiwe amen haleluya kadusome mari koreka kofi aho nimwicare gabase uzodufatwa tugende mu ijuru tuse tugaruke Patri uri umugabo wa uruhagaze aho ngaho nanone reka badufasha gusoma Mariko 2 gutangiriraho aho 2 gutangiriraho hagweze mikoro na Patrick bamuhiyinde gutangiraho ngaho nuko ise iminsi asubira i Kaperinaumu okay bimenyekana yuko ari mu nzu benshi bateranira aho mu buzura inzu barenga no mu muryango nuko ababwira ijambo ry'Imana haza abantu bane bahese ikirema Lisilima okay alarize ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aringaniye naho ari umshedi rekera basambura hejuru y'inzu bamaze kuwafumura basambura hejuru y'inzu rekera titiri mari kasomergeya Bwana sifiwe amen yemeshimye Imana mu magambo 3 ijambo rya mbere shimye Imana kuko twicaranye twese gutya amen Imana yo mu ijuru habwa icubahiro amen hagarara Patri nayo Bwana sifiwe amen kindi kigira 2 ndashimira revera wa hano turanganya imyaka akandusha amavuta ndo mushemasi ni revera ariko twatwubahana hega kano kazi mutubahanye ni kibazo siko kofi tuyoboye abagabo bose banga ibujumbura kubera niwe president abayumbe na bidagara muri batoye hari abagabo babasaza hari ababaruta ariko harabubashe nyine mavuta yanyu nukuvuga ngo revera nawe ndamwubashe nawe aranyubashe kuvuga ngo Imana yo mu ijuru guhereza umugisha amen ubuyobozi bwose bwa Philadelphia Imana ibagirire neza amen n'abakristo bose Imana ibagirire neza kuko nje narirubuye hano ndo mukristo wamwe no ku rubuga bw'ikanisa ndubaho nubwo abagabo ndubaho bamuno niko bimeze gakofi nayo makuru Bwana sifiwe sana kuvuga ngo Imana ishimwe cyane ikindi congeyeho ndashimira abayumbe ba hano bose bayobowe n'umuvandimwe hari ya kofi kandi nawe ni mutoya ndamuruta mu myaka uwo tungana ni mukuru we nayo Imana ikugirire neza bavandimwe hari amwicaye hariya kandi muraberewe ba Eric abantu okay sava Imana ikomeze biteho Bwana sifiwe amen ikindi ndashimira umuyobozi twazananye hariya yatugiriye neza kubinoveye abantu bagenduko bariko bavuga tubikesha uriya mugabo
azanye mu modoka azatubwiriza ya ema kuriya hari ibintu abitse hariya bikomeye cyane. Hamawa Bwana sifiwe. Amen. Yavuze ntiwariko wumva mutumishi tiwamwumvishije. Okay, none ga Imana muje kugire neza ahuri ntaje ndasaka nikongera ndi mazi ukomeza ugumumwe handi nashira undi mukristo aragoheza yandi kugeza turangije igitaramo. Sayo makuru kofi nayo kabisa. Ukuvuga ngo Imana mu ijuru ibagire neza. Amen. Abavandimwe abacuranzi bose abipanze hariya nababonye Imana ibiteho. Ba Kennedy Asabune ekcecera. Imana komeza ibiteho cyane. Imana ibafashe cyane. Bwana sifiwe sana. Abakameramene namwe imeme mwipanze kandi namwe Imana ibageze umugisha mwinshi. None ga tugiye kuganira minota bari banyongeye 5 uri yamuvandimwe muyo nari mfite yase kandi yafashwe anyongera 5 ndasigine mu minota bampaye kugira ngo singiriza abavandimwe jewe nari hepfo no muri sinari no muvuga butumwa nari umushitsi abavuga butumwa ndashime yagiye Kofi Edingwe Eric siko bimeze wa okay bakucuranga Patrick nawe nari mukumbuye n'amarira yiwe nukuri kw'Imana yo mu ijuru curanga gatoya gusa turangiza twake. Bwana sifiwe sana. Wamuguma ufata eme. Tugiye kuganira ijyo jambo rigufi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gutoborera ahantu Yesu yicaye. Umuriro uratse neza. Tuzamura ibiganza dutere haleluya. 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 Gutoborera ahantu Yesu yicaye. No hari ukuntu umuntu watobora winjirira ukasanga umujura nimba winjiye kuboko akagutema. Haleluya. Haleluya. Tema. Bwana sifiwe. Amen. Ariko dutoborere ahantu wumva Yesu ariko avugira ariho winjira ariho utoborera ariko aha Yesu atari zamuka. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Yesu ageze Kapernaum. Nari gukumbuye Serugo. Ahashitse yama yinjira mu nzu. Abantu barinjira atangira gukora amayitaje indani.
abandi nabo baje nyuma jya bakereza batangira guhagarara hanze babura aho binjirira. Disi Bwana sifiwe. Abantu go babura aho binjirira. Abantu baba benshi bagota yanzu barayizunguruka yose. Siko patri nuko arangize Yesu ari muri huduma langa kesima massimisation de visite contre dévisation de la forme. Ari mu maitaji rindani arangize haza abantu bane bazanye kiremo babura aho banyura. Siko revera maka twarasenganye we wabaye revera ndacara umushemasi hatese hatua kwa hatua. Bwana sifiwe. Warangiza ali tingiza mambo ya viziti ariko meme tuzamuri mwa Dr. Haleluya sifiwe. Haleluya haleluya hete Bwana sifiwe. Warangiza ya mambo ya mutahandi bagomba bamama ngo reka bazamuke burire nibarangiza basambure hejuru batoborera ahantu Yesu agize gute ari yicaye kandi tibasabye audience kwa nyirinzu. Bwana sifiwe. Amen. Ayo ndateye haleluya. 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 Bwana sifiwe sana. Ico abo bantu bane bari bafite ibintu bitanu. Ikintu cyambere bari bafite kwizera gukomeye kandi nutizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru kandi yo ni inkuru nziza biza kugerageza turi hafi yo guhurira mu ijuru we mana turi hafi yo guhurira mu ijuru we nidutumbirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo kandi yo ni inkuru nziza abwiza tugerageza turi hafi yo guhurira n'ijuru mana we turi hafi mana we mana yeah Imana ni nziza nukuri. Bana sifiwe sana. Ikindi kintu kigira kabiri bari bafite umwete mambo umwete udafite umwete ntiwokurira iyo nzu ngo nurangiza utoborera ahantu Yesu ari uzokunda ugomba gushira mu mwete. Bwana sifiwe. Yeme dutere haleluya haleluya. Bwana sifiwe sana. Bana bafite umwete kandi n'ijambo ry'Imana rivuga muzakozwa n'intumwa 12. Umwami Herode afatira umwitorero bamwe kubagirira nabi afata Yakobo amwicisha inkota mwene se wa Yohana warangiza ababonye kwa Anejeje lenga sili etobimation de visite ariyongeza ariko abitorero bagira umwete wo kusabira Petero bagira umwete wo kumusabira ku Mana binjira mu masenga Thematic. Bwana sifiwe. Bama binjira mu muriro w'igitaramo barinjira ko turaja mugagiriza mu giterane cyaho gikomeye beniki
eme udafite ukuguru atachonga muti ariko asa neza. uzosara kabisa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Cya gatatu bari bafite umwete. Bari bafite ubumwe. Ubumwe nizo mbaraga. Udafite ubumwe nta mbaraga. Ariko mufite ubumwe nko kwikorera amabafure korane muri babiri. Mufite ubumwe. Ariko nta bumwe mufite. Ndakurahiriye mwese mwogira gute mwosigana. Kigira kana bari bafite urukundo bari bakundanye. Bwana sifiwe. Amen. Kandi ijambo ry'Imana zarivuga neza kuko Imana yagize gute yakunze abari mwisi. cyo cyatu Zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute. Bwana sifiwe. Amen. Nukuvuga ngo bari bafite urukundo. Cya gatanu reka ngisige. Ariko nugutoborera ahantu Yesu yicaye. Tuzamura ibiganza tere haleluya. Bwana sifiwe. Iyo utoborera ahantu Yesu yicaye, icyo ushaka uzugira gute uzukibona. Nukuri nagiye ku musozi siga bacu, ndabwiye tugiye ku musozi. Ndirukanga nirwa senga bunyirira ndagaruka nisha kuri connection tangira kuvugisha abakristo Fidele timuzi ko namwohereje amawodi ya 6 yo kumushimira cyane. turavuganye tiyo kuba uvuga neza heka singira shaba singira amagambo ya li ete esime ta Bwana sifiwe. Tangire kuvuga ati uyu munsi wa nona uko twatuvugana kugaba inka ya kabiri namanko mamashi amawodi y'umunani atandatu naragese umunani mbanda birangije. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo dutoborera ahantu gusa Yesu ari. Ahantu Yesu yicaye. Nuhatoborera icyo uzashaka cyose bagisabye Imana izagira gute izakiguha. Kiza gituma bitumvikana nimwe na rimwe. Nuko udutoborera ahantu Yesu atari. Ahantu aticaye. None turahumyaho. None se wotoborera kuri no bafure Yesu atahicaye ukagira ngo urasubizwe. Tibikunda. Ariko dutoborere ahantu Yesu yicaye. Nituwatoborera icyo tuzakenera cyose tuzakibona. Ariko nutabikora ndakurahiriye uzoza utoborera ahantu uhakure bezima. Aho nayo nonega yeme dutere haleluya. Dutoborera ahantu Yesu yicaye. Nuhatoborera uzabona byose. Nutahatoborera uzabura byose. Mwakira ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Amen. Ntiyagira umuntu uje mwifuza. Umuntu wese pole. Tuzamure igitaramo. Ninarona furaha. Yesu alinitafuta wewe. Akaniokoa kweli. Mimi wake siku zote wewe. Ninarona furaha wewe. Yesu alinitafuta. Akaniokoa kweli. Maana wewe Samuga para. Jump. Para.
Zamuka papa. Viva, viva, viva.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Pastor arakaza. Tempi. Nana nkubwire wa. Ali. Ozikata. Haraka papuro ufite na mufuko wanditseho mukaye. Kari w'ibintu. Yes. Mane rambwe kabisa. Masha. Danezero. Hey! Bwana asifiwe. Amen. Ndasenze numvima. Cyane. Mana ngo afite agapapuro hano. Yahudumiye. Aho. Ganga azavugwa nundi. Umuntu uzategwa intege nundi. None Imana yambwiye ngo ugenda ushima Imana. Bwana asifiwe. Hey! Ugenda ushime ako kantu ako kabaruwa ufite. Ugenda utegura ituro uzorujane kwa revera ushimira Imana. Ko Imana ikumvise agahinda kari ku mutima wawe. Hey! Bwana asifiwe. Hallelujah. Nuko Imana imbwiye kuri ako kalete. Hey! Yemwe twaha Imana ishubahiro. Woo! Twaha Imana ishubahiro. Hallelujah. Usamure haleluya. Halo. Nibyo. Haleluya ndiyo kugwasa mu gatuza. Haleluya ndiyo kugwasa mu gatuza pe. Kuzamura Imana ishubahiro. Tuzakugira ikimuga. Oh. Haba gato muri Imana ishubahiro. Hari imbaraga bitanga. Avarede. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Gakongera pore Imana irekanye ikintu tugatuza Cyane. tukumva uko Imana ivuze tugasubira tukadomeka tukumva kandi jewe nkunda igitaramo n'abera gusa. Yes. Sema amen. Hallelujah. Ariko ngakunda umuntu urangara Mumateraniro kuko itangaza imbaraga wabonye zo kurangara abandi babakira biteye. Hey! Ukarangara wowe iwanyu bitameze neza ukarangara ubuzima bwawe bubaswe Kanguka. ukarangara uwo muntu inza muri imbaraga agiriwe zo kurangara Mumateraniro inza nzibura jewe nzagira ubwoba inza ngira ngo mbe maso tumaze amayingabire turi mu masengesho iyinga rya gatatu twari mu giterane none nzira turaye muri event turaruhuka inza tinya guhumaguza hatagira ikintu na kimwe concika kuko impanzi ko impancitswe no mu gishute yo. Nibyo. Asante sana. Ariko barangiza ugahumaguza. Hello. Ariko mushana Sikia mambo. mufite basona banyoko jewe ntabongera nabonga iza numbona mpumaguje gato. Ni Yesu. Hari jambo Imana ntakaje. Ni Yesu gusa. Yengira akamaro. Bwana asifiwe. Amen. Wagarana inyuma warusha abarazwe nta kibazo mubona ntagutenga mubona turanganya amafuta mubarazwe twese turayobowe na David siko pastor. David no president nuruha Richard ntabwo ari integenke sukugwa nukuruha nanje inza nduha karuka akuvuga ngo uhagarare wicare ntaco bitwaye. Sema haleluya. Hallelujah. Ngakongera gusubiza ngo papa tukurikirana kandi kantu kamwe n'indangiza mu grand twerekera amasara cyahari ariko je ko ndabona yashise uko dusigaranye amasaha yo gusenga hari abagoza asenga amasaha 28 afukamye atarava hari nubangize ngo uwo mugabo muzomera kumwe. Hey! Ise imwe none kubana n'Imana. Oh yeah. Gutya Oh yeah. imwe Oh yeah. nubangize ngo bakofi babaye inzobe twabaye inzobe tureka kuba inzobe tuba imbere wabaye gute. Sema haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Kakwita ku nzobe yanje harawuna ikuye akagasura ntukazukitaho kava mu gitaramo. Ni Yesu. Kava kuri papa na mama wawe je kava mu gitaramo none ubana n'Imana kanya gato Cyane. siri tous les jeunes de zabano kuri Philadelphia mube maso ba mama na ba papa iyi ni chance yanyu papa turanguka ko warugera maze twumva Imana tukurikirana ikindi kintu kimwe kumve sasa Imana yacu n'umuganga w'ibihe mena byose n'ibitarabaho adigenera umuntu wese ibimukwiye kubwiye cyayo adigenera umuntu wese
Pima. Izina rya Yesu Kristo. Ndasaza mwana we. Wina data we. Wina papa. Wina mana yacu. Wina mana yacu. Hey! Yabunguye. Senga. Tutumiye hudu. Hey! 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 Kiasi gato. Ni kiasi gato. Mana we.